Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. KDCC amai phukimi rotoning ti pinipen angkhoi kachingni Karbi Anglong Congress Party aphan lapuan so se ke pangtang pon thuji lapen Karbi Anglong Congress arat aphan aprang ke ja ponji aphan KDCC akimi maiphu rotoning ti aphan arpu pek ponsi ja khong ni phai krihiniarni Rajiv Bhawan diphu KDCC asa hemalong KDCC amai phukimi rotoning ti APCC Kongchunbang Asok Teron APCC Kongchunbang pi Sangpi Purnima Ronghangpi Lapen Members Biren Singh Ingti Bida Singh Rongpi Lapen Jagat Singh Ingti Atumaphan Karcho Laso Karcho Mailong Kapre Party Penta Congress along Chipok Duntu KDCC Mai Phukimi Rotoning Ti Piniamat Angkhoi Jingni Pon Phitlo Sonsi Karbi Anglong along Congress Party Ing Tangrak Bontala Ansose Kepang Tang Pon Thuji Aphan Sai Claim Pon Phitpo Congress Party Atumke Kapheria Party Kali Lasi Kibangji MLA election ahut Karbi Anglong pen MLA Anghoi Phota Congress si Hai Edji Pusi KDCC amai phukimi rotoning ti pen pachini po Diphu pen Visnuteran Karbi Anglong News আমাৰ বিজেপি পৰা আছে আৰু এই বিজেপি আমি কংগ্ৰেছ দল হিচাপে যি পৰিস্থিতি হওক আমি এইটো ওভাৰকাম কৰোঁ আৰু আমি জানো আমাৰ ষ্টেটতো চেণ্ট্ৰেলতো বিজেপি ইয়াত আমাৰ ষ্টেটতো বিজেপি আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো অট'নমাছ কাউন্সিলো বিজেপি কিন্তু কংগ্ৰেছ এনেকুৱা দল যে সদায় যুঁজি ভাল পায় আৰু আমাৰ অলৰেডি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে ভয় কৰা পাৰ্টি নহয় আৰু লগতে আমাৰ গৌৰৱ গগৈ অলৰেডি কৈছে যুঁজ এখন হ'ব এই যুঁজ কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া সেই গৌৰৱ গগৈ অহাৰ অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে আমি এইটো আগুৱাই লৈ যাম আজি প্ৰথম দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি আপোনাৰ অনুভৱ মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগে আটাইকৈ মই ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে সকলো মিলাই আৰু কাৰ্বি আংলং যিটো এতিয়া পৰিস্থিতি ইমান বেয়া অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ইমান বেয়া ইকনমিক চাইডত ইমান বেয়া চব সকলো ক্ষেত্ৰত ইমান বেয়া সেইটোৰ পৰা আমি কেনেকুৱা মুক্ত কৰিম সেইটোৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ফ্ৰী কৰাম সেইটো আমাৰ আটাইকৈ চিন্তা যে কংগ্ৰেছ গুড গভৰ্নেন্স হিচাপে দিয়াৰ ইচ্ছা আছে 26ৰ নিৰ্বাচন যিহেতু বেছি দূৰত নাই আহি পাইছে গতিকে আপোনালোকৰ নতুন সভাপতি হিচাপে আপোনাৰ পৰিকল্পনা কেনেধৰণৰ এতিয়া যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ আহিছে ইয়াতে চবেই ভাবে যে কংগ্ৰেছ ইয়াত ভোট কৰিব কিন্তু ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত দায়িত্বৰ খোজ দিয়াৰ লগে লগে আপুনিতো নিজে গৈছে আপুনি দেখা পাইছে কি ধৰণৰ আমাৰ তাত টকা পইচা নাই মানুহক আমাৰ তাত লৈ আনিবৰ কাৰণে বিজেপি যি ধৰণত কৰিছে এতিয়া যে কিবা কিবি কৰি আছে কিমান পইচা খৰচ কৰিছে এইবাৰ যে সেই মহিলাসকলক আন্দোলন যে কৰাইছে 1 crore টকা ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পইচা ওলাইছে সেইটো আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে সেইবিলাক কৰোঁতে কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে আৰু দেখিছে গৌৰৱ গগৈ অহাৰ পিছত ইয়াত ভূমিকম্প নিচিনা যে আৰ্থকুইক নিচিনা হৈ গৈছে যে সেইটো ফাউণ্ডেশ্যনটো হিলি গ'ল আপোনালোকে দেখিছে কিমান ভয় খাইছে নানা ধৰণৰ মানুহক গোটাই টকা পইচা দি তুলিৰাম ফেভাৰত হ'বলৈ কৈছে কিন্তু একটা বিজেপি ইলেক্টেড মেম্বাৰ হিচাপে না MLA না MAC না EM না MP আগুৱাই আহিছে এটা প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ এতিয়া আমি কৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ছাৰক যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট দিয়া নাছিলে ইয়াৰ আগতে সজাইছে যে সেইটো কি কয় পাকিস্তানী বুলি কৈছে আজিলৈকে সেইটো কিবা প্ৰমাণ আছে ইয়াতে এনেকুৱাই যে এতিয়া তুলিৰামৰ যিটো দুৰ্নীতি বচাবৰ কাৰণে যে ইয়াত দুৰ্নীতিটো ইনকুৱাৰী নিজে তুলিৰাম কৈ আছে যে ইয়াত CBI কাৰণে মই দি আছোঁ সেই CBI নিদি এতিয়া তুলিৰাম ৰহাং বচাও আমাৰ খুব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ওলাইছে লাষ্ট পাব যদি ইমান আপোনাৰ বিশ্বাস আছে ইয়াতে কিবা ইনকুৱাৰী দি দিয়ক সঁচা কথাটো ওলাই যাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা should have the guts to have an inquiry over here. Tuliram Rohang has been calling for a CBI inquiry. আমি তো ওয়েলকাম করছি দিয়ক না কারণ যদি ইমান কারাপশন ফ্রি সবে কৈ আছে যে কারাপশন ফ্রি করা বুলি কারণ কি কারাপশন মুক্ত ভারত কৰি সব উল্টা হৈ গৈছে আজি আপুনি নতুনকৈ সভাপতি গ্ৰহণ কৰিলে তো আপোনাৰ প্ৰথম মানে পদক্ষেপটো মানে ৰাইজে কি পাব প্ৰথম পদক্ষেপটো আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি ল'ম বুলি ভাবিছে আমাৰতো এইটোৱে যে আমি
চব কৰাৰ আগত আমি আমাৰ পাৰ্টিটো কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিম এনেও শক্তিশালী আছে আমি আকৌ চব মিলাই আমি কি ধৰণৰ চব মিলি জুলি গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ জনসাধাৰণ ৰাইজ আৰু যিটো আমাৰ প্ৰত্যেকটো কমিউনিটিৰ লগত টাচ কৰি আমি একেলগে কাম কৰি আগুৱাই লৈ যাম আৰু 2026 যেনেকৈ হ'লে কাৰ্বি আংলঙত আমি সক্ষম হ'ম আৰু যিমান আমি ইষ্ট ৱেষ্ট সকলো কিবা 5টা সমষ্টি আছে ডিমা হাছাওলৈ তাত আমাৰ টোটেল হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট 6টা আছে তাতো মই অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে কৈছে আজি আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ সকলোৱে আহিছে যে সেই তাতো অলৰেডি আমি 1টা চিট অলৰেডি জিকিলোঁ আৰু এই কাৰ্বি আংলঙত আমি জানো যে আমি যিমান কম হ'লেও 4খন চিটটো আমি অলৰেডি জিকিবলৈ আজি জইনিং হৈছিল নেকি হৈছে এইটো আৰম্ভণি আজিতো একচুৱেলি এইটো পদক্ষেপ আমি লোৱা নাছিলে কিন্তু কিছুমান মানুহ চব ওলাই অহাৰ কাৰণে আমি কিছু আৰ্টিকেল 244 লৈ যোৱাকালি CMৰ লগত আমাৰ তুলিৰাম মহৰ টিম এটা আলোচনা কৰিছে আৰু CM কৈছে যে 3 মাহৰ ভিতৰত এটা চেংবং লাংচিবু পাঠুৱা ক্লামালং বিজেপি মাছ জইনিং আজাইমেক প্ৰমাণপত্ৰ West Karbi Anglong Kopili constituency ke paro Langsibu Pathua Klamalong Jakong Jekloni Pai Krihinier ni BJP mas joining a jaime pemanpo. Bang so jaime kalo Alhisar Poman Pen KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Omar Singh Kiso MLA Rup Singh Teron West Karbi Anglong District BJP Maipu Rodip Ronghang EM MSC Slapen Kaprek Man Pen Kido Ketikidingatum Chatong Donsi Jaimek Miss Senpen Pachunpo. Non MLA election nangleji dog porahut Assam adang pialong party kedua notum tame kang dangamai pen kedanglok joining amai ke pemanpon pardon ron khang janglo lason thakha Karbi Anglong alo tame kedam tangar ni pen constituency tinalong tame BJP mas joining ajaimek pedopon bomlo lason si ni phai krihiniya ni tame Kopili constituency alo puthot BJP mas joining ajaimek pemanpon bang sojai megalong kadokabe bang Faroke Thom Suse Amoluk APSLC Ben COC BJP Ratcharia Songolong Chepaudo Barthoban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News non Kopili constituency ke BJP betai thom kajon ta kita chilo Dr. Cheng ke ta ke APSLC Congress Biar dia rajan pakai kalau dia sedang kisia saktam jadi kisia kecil bangun sih bang sini sih second ke join bang ke apa pun mudah bang ke bang rumpet dan joining dia atau sih bang sini kamu sih abang semua lagi kemudian kita sini loh ada ke kongres dan SSC non pinita aku background ni ada cenggong lo lapen jarak tinggi lo yang apa mungkin yang don haro ke thom don kri ke thom abang kuang itu pun APSLC lapen ke kongres do lapen ke SSC bang mungkin yang don haro ke thom don kri ke thom problem pena babang ke da nang titing oda barke don surihini ra don kora don pharoini oda barke nang titing lo pe nambo barke ada ke APSLC kan congress atum si ke nambo ada ke jojo ada ke botino ni ke la ke tika jega tha atau nama tumsi ka organize bangun ke pen ada ke congress pen APSLC pangrumpet pen 1600 plus tumsi na bere kina ni pakai hame constituency 16 ke so kapitai kholo joita हमसे के बिताई शॉप लो हमसे के 17 18 के लगा के वो बाबरी को से 19 का दो कोहरा फिर के 20 बाके या जितना परसेंट सो की बाके एंडी को दिदा जी एमपी का अपॉइंटमेंट अब एमपी का अपना डिस्कशन कर चलो ताकि हम एमपी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चलो कपड़े का साइड में
Antong inti adonara tunta pini nang join dun kusia. Ya, Antong inti adonara tunta pini nang join dun. cuando pone los chinos, le cambiaron de pinta de una set. Sala kandong along CM interaction program bi bu pendel kim tanama bi bedet na so buta rata tu kamang bu Kayak malam Rangsina sarpo jutang ahem tonalong barla amokam kangpo mai kepedopo. Pinija khong ni phai krehini arni tili por phai hini apor malom KAC keparlo Cultural Affairs Department atumpen pator piponsi Rangsina sarpo jutang ahem ton lurulang so di phualo Karbi lunbarim lapen kanbarim apathak CK kipia jaime barla amokam mate summer camp kangpo mai pedopo. Bangsu Summer Camp Kangpo Mayalong Alhisar Poman Pen KAC Art and Culture Department in Church EM Surya Rongphar Manpeng Alhia Manpen Padma Street Hanesaringti Kese Samaipu Homsing Bay Deputy Director Art and Culture Kathi Katharpi TCRO Dilip Kathar Lapen KTM CRI Principal Bonsam Kathar Atumpen Chenglok Ongdong Kithekiding Atum Chetongdo Bangsu along Alhisar Poman Pen Kachetong Dun KAC Art and Culture Department in Church EM Suryo Rong Parading Pensi Ingpu Pono Bangsu Samar Kemalo Artaninkan Tropen Artaninkan Krepli Atuma Phansi Karbi Lunbarim Lapen Kanbarim Masiki Piponpo Bangsu Samar Kem Pini Jakhong Ni Phai Krehiniarni Pangcheng Ponsi Jakhong Ni Phai Kore Trokorni An Ni Krepli Aparman Sike Piponpo Laso along seke kethan ponchi laki arni tili por phai hini apor pen por phai pho aporan sik seke pipon po bangso along kethan ji atum laki kaban rong harpi junaki teron pi samsoning ti lapen kamsing ti so atum pensi seke pipon po labang so jai me mate samar ke mate barla mukam kangpu pon nang pok lakhe jasmet non ki thormi owe kimiatu metha jutang jubat kepa chiting nene deji lapet metha jutang jubat la ansuse kepa chanji lapet kepang choji pu akemang pensi laso karbi lun baram lapen kan baram apathak seke kipia jaimek barla mukam mate samar ke ingpu polo dipkuben bisnutera Karbi Anglong news barla mukam sama kem sino barla mukam pasigir mo ko na so digitan ko na na ada mikre po parman han usuma digiti nikan drop kan trip liata kan karbi lumbarim kan barim so asiki gitu ang sila maksudnya nikan bangta usuma kadut gampang nikan kep ini kan nikan kep mo so asiki gitu kasi so setiap han pisipini ko ngalo la so kimang manggalahan mo itong karbi alun temo lun marim kan marim ajutan jubat sumaro so tim sumar tumulong napan aning kita thap ni ko kiba bilang ni ala itu kasi khanong ya hanjen bilang ko tuwa e run chali dunong lo ba mogoy run chali dunong lo ba ha sok ni kum sok chon tim sok iron kan dunong lo hala mang so yo si don chali dun ala tum aning lang lo ko te mo ka thigi di kame hala mang so aning do pen piu kan tum karbiya khaya jutan ni ba nin kin mo lang chali ni han ko sa kenang ko agency that pancing dulu, so pancing po, nonek sa ko school matado pagdan dito na traditional music culture singing dulu, para mapagdan traditional music school dulu, kadang sali dunia ng handa kadang sali dulu po, ba ingkan seksen hawatin boleh, tapi di hawar ni kamang si siki gitu, kata so lunkan mari mak siki gitu. Yung mencari rumah lo kita kan dia langsung mendihe ke kopen sana ning palutunggu kita nanti kekren kita apa mencari dia dengan handphone nanti lah bisa CCTV lah bisa mukam nanti dibidun di setonnya lah masih dengan orang tebang lah lo piningnya thot kami cari lagi pak iya foto meninggahan itu hai dupi kasih pendapat batinian Bang roket sesuai tu men apa lo kasi sombong kan pen ini penceng pernah penceng kami po kasi hilang tayo mena sabi mo na bang roket pare lo kasi tiga por bang tiket poket betul mangke dapat si betul ho fit ho pen sa bunlin pen si satu dia ni ho kan lo ito kan pwede po nancol
International Award Chipalong Dona Jok Sang Pisabinateron Pia Pan Polonia Radatumpen Karchopon. Non malom peer take lucky soar lopen supen so sitame ketek kaching varadin. Lasi la solong soar lotum sitame mitanga kaya pan nong mi kepachetang lucky dead arrow chot kali kapre a dead pen sitame nong mi nang kewan pi dotang lo. Lason thak si jakhong ni phai kri si arni Karbi Film Society Puloni Branch Karbi Cultural Society Puloni Branch Lapen Karbi Anglong Digital News Forum Puloni Branch atum chingrum si kedam tang jakhong ni phai kri hini arni pir thedang kachathang klong Dubai mate United Arab Emirates UAE adat piarlo dime luni event lapen the pride of tribe pu asongpen chirap patir pipon CEC anong kipi kipajirpon amai pedopondo bangso anong kipi kipajirpon along ilitum India det piang kang pen sitame sangpi Sabina Teronpi Dubai det piang kangalo handcraft handloom and textile and tribal artisan pu anong ichipalong don pen Karbia khaya phanong mi nangwan pilo lapen ili Karbia khai pendeng sumpot sitame India det pen akaprek adet sitame nang paklang lapen nang pachathang pilo La sila poson sangpi Sabina Teronpi Dubai adet pialong award ka chapalong dona pathak karchupo Poloni pen aruning tikathar Karbi Anglong News Kemo apa malong kisia satu lapen film society lapen news atum lapen dak klembang pu bang phi tumpan an sitame kardom pejir lo kardom pini laus bangso nilitum nili panangkar cho la puso puthak nili tum kidun lake the pride of tribe atum panchu ta choro reun e lapen ako nili choro reun e nili hema asor MLA sar lapen nili hem osomar doan atum sitame nili pan ajata kam le claim sitame alang tum ajata nang hingkadun de la se ke claim akam sitame mane kosonsi kimye kam polotang te kosonsi ang aprang adam ni ma polason nangkamat hadun lapen ni hemasor det pantakali ladak poloni homosti ke the ke ding atum kaduka ve atum sitame sonsi nilipan nang pari dun bom la sonsi nona son thak si jetan chimum bom amasi la so ajoini si nili ang song ta mane nona son national award ma international award sitame chedeng dun long lo la dakaduka ve nang ka support dun nang ke than dun nang chimum dun a joini si hala dak ang song anta pali dun long lo Jakhong ni phai kri si Surhinira inquire pho aningkan Student and Youth for Justice atumpen perang ke mai kangni Pini Hanjanglang Su Press Club sa Hemelong Student and Youth for Justice SYJ mai pu Rocky Tongbi lapen arisang ho tumpen perang ke mai kangni son sealang li tumpen ke jong pona tengke BJP party atum lapen la so long ka charab du non head jong amhang pathek pon so arlo asong atumpen Karbi Anglong arlo MP Gorov Gogoi nang ko humria pathak airset prongset ke khamke chok chipusi alang li tumpen akoi pipon pinpur mi la so ateng jong si BJP party atum aphi chiruiri lipute kana hok he tanji angring do alang li tumpen ka choning ripona tengke political alaya phanlok kilu kelom arara phan ka pamang huver nang ne lopusi alang li tumpen pangdakpo kedam tang surihini aningkan ASTC pen CPML kachar wason atemon ke puthot wanang ne lopusi chuning rithu le thot lopota alang li tumpen ningjipo News Text Report Karbi Anglong News Anjanglang Su Press Club abitung phan nilitum SYJ song hin pen aprangsi choro pajirlo nalitum along dak nang kahum rilong pot lapen nilitum SYJ song hin bangke lanon dak press club long ke bang bangke lalo nilitum ke damtang date 5 6 bang 4 5 Karbi Anglong along isi 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 4 5 Karbi Anglong along isi
mane project tomon nang ke jabia angring do lasi so puthaksi nilitum pini nang litum la hanjang langso press club long an kiwang balo lasi aprang sinili introduction siping tu la nili riar enar thu ke do bangke la ke SYJ general secretary lo nili bangke president lo pen pu bangke VP lo la pen thu Daniel Rongpi alangli ke member central committee la pen kamini killing pi alangli stame central committee lo member alangli bangke bari tok BP alangli bangke VP lo central committee lo lase nilitum kiwang bangke lalo dak tok jir pen tado lasi nili ICC pen purhi pen si nali tumhan pachini po asi nomor silang tok do APCC President Gaurav Gogoi Karbi Anglong nangke humri ajoine Congress lapen BJP angbong lam thama kachipangjar theglong BJP asong atum Congress aphan karbo ateng pulote khai hijan kacharbo angring karcharbo ji angring do lasi ing tonangji lage nilitum asong pen kaipil kangtung athe kedamtang ilitum chitong nanglo 2000 an ingkang ahut ilitum chitong nanglo lase hala so hut ilitum ko anone Karbi Anglong along ahemarit kivirna lapen penang an atum puriarang bong kichi kijang punon an setame chidunun un hosohut lason si do lasi laso atomon bang ke kiwan vede je fansi nilitum ahin pen non pen setame nilitum theglong rong alom lahai ka theglong a joine si piniani nilitum labangso press meet along kaning je kang tuma lalo nomor silong athema kedam tang arni ke litum chitong tang lo lapen laso abang ke ale ke komat lo ale ke bang a khai jum se ale do ko ilitum gali lasi labang ke ilitum pahepen long le dameng ji lapen abidedang ji pokhan sinilitum kamatha lapen nomor hini long bangke Sri Gaurav Gogoi Karbi Anglong kewang ajoini ke Karbi atum thang akisung ta awe usi nilitum matha alangli mithang asong Congress aphan nangka chitong ji aphan si kewang chot lage nangli tumanda chini athe inut presiden alangli kicho akimi kicho lo alangli bangke Karbi Anglong setame alangli political party do alangli a party bhansi alangli dak nang chumri giba along nang chumri wang lo along welcome pilo alangli inut president deputy opposition leader alangli inut president no lada lasi alangli kewang along thangnat akhe nunili tum theglong le labhan sinili tum alangli phan katheglong bangke lahelo mane ilitum thangnat Karbi Anglong long kahenu ason habe akisung habe lason sinili tum thegdam long nilitum ban ke jongdam alangli phan BJP atum protest dun de puasonte Gaurav Gogoi akihai ta Dr. Tuliram Ronghang kachiki ma hemalong dam dedet ta hai mini sita me non ke alangli dam ham amat kurpa chodut alangli bhan ka protest na joini lo benang an protest lo Instagram ong da klang lo lage ahem la an ki the la an ko bine lage aprang si ke klang like do me ta theglong lo sta protest dun de la an protest dun de bosante bini Gaurav Gogoi alangli dam dedet ta hai mini lason si nilitum ka matha lason si ka matha lapen oson si kidam ha kidam ha lata ako number 7 nong langdam na nilitum pen ke jongdam dak henlo nilitum SYJ song pen kangsai ten ka thek long dun long ateng pulote BJP along Congress ayejendo athema ayejen awe pu asonte Gaurav Gogoi ake hai tame CEM ahem kachi kimalong dam hai he det
ji laan ka protest angbong alangli dam haidet pulote alanglia aphan kijapon abang do gorov gogoi akehai minute ho trok bike pdf aphi ta inut nat BJP workers atum chetong dunde mate protest dun abang awe pulote lake honthe meme alam binong lo lapen bakalia long komatne inut IEM ta chetong dun pu alam abang ke social media pen chethan loop lo kalimagala lage totally nili tumpen ke jong dak as a whole lang lab lo polo tang te nili tumpen identified la pen nili tumpen ka chinidam polo tang te lage BJP along ke agent ke congress agent do hoda laan protest laan big protest lo laan along protest he big an alangli bhan setame alangli tuliram rong hang Dr. tuliram rong hang a hem ke dam hu komat ne japon pe lapen komat ne jong si awi pulo dangte alangli dam hai jitang dam hai lagi la sinili tum thek dam long lo lapen la chota galila la dakta thek dam long lo ia minut komat ne da ia halada lagi social media long da chi than plub lo klang lap lo halada ka chi tong tan thula handshake chi pi pa me bang ching nek hing la si la dak ke ahok pet ke BJP along congress agent do la ke nangli tum chi finding nangli tum chi find fi pulo tang te la dak han do la non nangli tum rat aphan organization aphan la pen lahin hamphang asong atom phan ke pangrum pen la pen rong rat atham phan ke than lahai penang an ke pangrum pen ka protest lage thang alamali nangli tumalong si lage BJP along matsi agent do koglu lage nangli tumle chi find out lage thang tagali dabda khando nangli tum protest araji pusta la an ka protest bulu tang te alang li phan by 5 minutes 6 minutes something halada ka hem chi kim long matsi claim that bulu tang te matha nei lage matha mimi alang ase alang li phan komat ne abang phu than pa me dulu la an time hot